Akenya nio maraumia. Nirona tatufatie tuna envoys again ni mokite on board ni tuna makanitha ni meyumiritie na maroiga awokorwo ni ciama cia gutetera ihoto cia umundu maroiga hinda ni kinyu twaranirie woni wakwa koro ndirona bata wa kwaraniria tondu katiba iri araira Odinga maruire na maathana ni ndimahe gitio niyo yatuciarithirie democracy eno twinayo na multi party na kila kindu magirugamete na opposition yao makoro the government in waiting magikuwe in a way that ado makauga enyewe ri Kenya kwanza yateri Azimio ahia no ria marekuwa matironekana ta me serious matironekana ta me genuine na ri onohoro yo hari okinyete ri guthukagia indo ndoni kungi kwandikwa ati ona ithe ni twakwenja go profile indo cia andu aya na ndrona mathauga tigana ina direction iyo na ni wega raugire ugo tondu ni aronire ugwati 207 mundu utonire haro mundu tatwikire accountable guthi ICC niwe urarehe itheru na nio mararia makarumana no mundu wari accountable nduramaigua mambite gukira kurororia guguthie kogo ni ngona hatire na bata ya miarani kwaraniria tondu katiba netwirite oyo ahotari oyo no leader of minority aje ikoria thirikari challenge them on policy na ni njere ya Kenya kwena trend yumite ginya more mocio senator okete Trump ni ugire Russia niyo yatuma githurano gyake kiiyo neo marathreaten marahuthira kindu gitagwo disinformation na misinformation kuhenania ndikiyirwo na nona nawe irahuthirwo Kenya no nie woni wakwa ngona IBC ni arutire wira wake wega maundu mari polling station ine mundu wari na agent ni mari na agent ni masainire kogo marorete makona Kenya ni mehereire siasa kogo tugakuirwo hakiri nie ngera MPs thie ibunge mu craft bills mwena kehumo ona no gwitorio tararia ruthio miruru no ni ukumuhe nafasi okere mugikuyo inyu andu a Kenya kwanza ri haha niho turi mubunge wanyu arega kuvoti arakuima giki na giki tungihuthira direction iyo ona mundu uria arona atiri for sure thirikani ratuhinyiriria no guthie maandamano ndirona kana kwaria niko undermine katiba itu na tuturete twarite kuma 27 na mundu kuga direct handshake ndororaga uria arauga uroraga uria atarauga niguo tukumrika kuga tutiga ndugo support tutiga na miario ni kuga reke makiambemo cio brane tuone no kuhuma mbere na ni kuga atiriri Mukenya ni call out MP wake na senator amere aigire bunge na dirikanie Mukenya MP na senator mushara wake ni 2.24 billion cumulatively mario the year 2023-2024 koguo ri era